National Investigation Agency Court in Chhattisgarh ti luina sa kho in le tina le mishing mga sumdong pu wanga man Catholic sister panni bel deal na apomsak puan to angin July ni somni panga zirtom ni khan Chhattisgarh Catholic ko shan rongbol to sister panni Preeti Mary le Vanda Francis Baka tual chumi pakhat Sukaman Mandavi chu Dark District ka kho pakhat Narianpura Bashrang Dal mi le sa ten Dark Railway Station a mishing mga sumdong le ti luina sa khodang in le tir tuma pu inan mana heng mi telaka hian Chhattisgarh Police chuan Chhattisgarh Religious Freedom Act le Immoral Traffic Prevention Act mangin thu buayan siam saka heng mi ten bela chwa an dil na chutun kar ni lai ni khan Chhattisgarh Dark District Session Court chuan ngai to in thu buai chu National Investigation Agency Act hnuaya zia lu ani awangin bel pek chu Session Court in thu nei na anei lo thu so in bel an dil na chu alo nol to a Chhattisgarh Bilaspura National Investigation Agency Special Court Principal District and Session Judge Sirajuddin Qurashi chuan nimin khan he thu buai sarkar ukil prosecutor le thu buai nei tu te thu le hla angai thak nu in vo in khan Catholic sister pani bel dil na hi apom sakani Sister pani te hi Kerala Alappuzha district ka munpui nei Siro Malabar Church nuaya Assisi Sisters of Mary Immaculate thoktu ania wangin ramchunga Catholic Ocean shwai tu intel khom Catholic Bishops Conference of India chuan Prime Minister Narendra Modi le Union Home Minister Amit Shah nena Hethil Theng Chungchang hingai ventu le malaturi nan lo ngen to a Meghalaya Chief Minister Konrad Sangma po in Chhattisgarh Chief Minister Vishnudio Sai nena le kha thonin finfiana mu mal lova pu na saklia wanga hetiang thila thleng ta chu poe ti thu soya sa kho thlei bik na le bitum na thleng mek chuan ramchunga sa kho intlukla na secularism thleng ahong thei awangin thil thleng chungun taka chuya diglo taka pu ten ro rel na dik an mu thei nan an thu boy chu nu kir turin angen ani ramchung mun sang sanga Catholic Ocean le Christian sa kho zui tu ten an mi man te chwa zalen tura Chhattisgarh sarkar chu phutin mun sang sanga he thil thleng chungchang lung oilo na han lan tir mek ani Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan an ramchunga kuntna thoklo nei tu te din mun chu sarkar lai pui ngai poimo berani awangin kuntna thok tu te eizon na hong theizong in ramdang nen sarkar lai pui chuan in rem na nei atum lo ti asoi voina Bihar khopui Patna a PM Kisan Samman Nidhi scheme puala in khoma man puina a Union Agriculture Minister hian Prime Minister Narendra Modi kai shwai sarkar lai puin kuntna thoklo nei tu te angai poimo na chu soi ngin rual lo ani awangin ramdang nen in sum don to na chungchang in biak na apo lo nei tu te eizon na hong theizong a rot na le malak na chu ado da zel don ti asoi Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan chuan ramchunga kuntna thoklo nei eizong ten har sat na han to sang sang te chu sarkar hian asiat puya wangin kuntna thoklo nei tu te ham thatna market intervention scheme thar duan chu man chan me kani thu soi Union Agriculture Minister chuan he scheme hian thlai thar phurna le da thatna hmuna tanga lok zo ka sal chuan a thlengin huam dona thlai thar chema chi da thatna le lo nei tu ten thlai troi chia wanga sum tam takan lo phusuk na le thlai man chereng wanga lo nei tu te sum lo ti jaum turin price support scheme atel don ti asoya lo nei tu ten lok zo ka thlai an chi na an sal chua theinan thlai chi tha le cha te lon pung klem zok le lo tu tha zok an man theinan sarkar lai pui chuan chak zokin ma ala don ti asoi Union External Affairs Ministry thupuang tu Randhir Jaiswalan India chuan US le Russia nen tho ho na thatak nei thin ma se ram le mi pui din hun milzelin sarkar lai pui chuan ma ala don ti asoi nimina thu thar thedar tu te akom na Union External Affairs Ministry thupuang tu Randhir Jaiswal chuan US chu India nen kong sang sanga thok don ram ro rel na konga thupui thumun mi pui ro rel na zom le mi pui te po impo tak ni ma se India sarkar chuan khovel din hun milzelin ram le mi pui te ta na thatur le aram him na turin ma ala zel don ti asoi heti rual hian India le Russia in lai che na chukum tam tak chung pya na paltlang to le ngel het tak ani thu asoya ram dang le na tho ho na tha nei chu sarkar lai pui do dan ani angin hemiatan hian sarkar lai pui chuan na athok chun som zel don ti asoi US in Russia sum don pui te shek atum thua puan nuwa India in Russia atanga tui al thei thlet film lo lak lu atito panga thu thang mek chungchang zona changin Randhir Jaiswal chuan tui al thei chu ram chung mi pui mamo na le market a leitur awm ta na zirin India chuan a lei mai thina tui al thei le na chungchanga India in buai na anei lo ti asoi
kumkhatle achan ve liam ta chungi Madhya Pradesh a meichia singni sang thum chuang ruk bo pong swal le hur swal na kai noi thu boy sang sang poi khoina mo phur tu pu mi sang kha zanga chuang man an la ni lo Madhya Pradesh Assembly thutko meka Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav fan Congress MLA Bala Bhajan zo na achan na a ni kum January ni khadatanga kumin June ni somthum inkar chung kha Madhya Pradesh chunga thakhatle aya rei chin shiat lova meichia singni sangthum za somni pakwan oma anjing sang kha chakwa somnga pali chukum tlinglo ani thu soya Madhya Pradesh Chief Minister chuan pong swal thu boy sang kha janga chuang oma meichapui tling pong swal tu pu mi zani somkwa pani kum tlinglo pong swal tu pu mi zani somriat pathum le hur swal na kai noi danga mo phur tu pu mi za somruk pasari chuman allan ni lo ti asoi Congress MLA Bala Bhajan chuan Madhya Pradesh pong swal le inruk bo na hluar wanga meichia te an him lo chu poya ti thu soya heng poi khoina sang mo phur tu te chu dananga shem ani theinan le poi khoina hluar mek chu pum pel na kong zong tur le malak na ur sun zok ka kalpui turin sarkar le thok tu te ange na ni Pakistan khopui Karachi ya US consulate in US sarkar mi le sa te chu Pakistan tlo azin ri lo tu le Karachi khopuya hotel changka nga thleng re lo tu re na shatir voina thuchwa asiama US consulate general chuan intelligence atanga thuan dona Karachi khopuya hotel sang poi khoina thleng the wangin US sarkar mi le sa te chu Pakistan tlo azin ri lo tu le Pakistan a ommek te po Karachi ya hotel changkang thlen khata thleng re lo tu re na shatira Pakistan a ommek te chu mun lun le walau khwaljinin an bona mun te tlo re lo tu rin a shatir bok US consulate hian an thu don chungchang hi puang zar lo ma se State Department kal tlangin ramshang shanga la om thleng theila ka inven na le inrarin atan shatir na hiti chwa lo ni photo a US State Department hian tun nai khan US khwale tui minol puite chu Pakistan a fir fiak le helpol te poi khoina hluar mek wang tlore lo turin shatir na alo ti chuak to ani South Africa Witwatersrand University in Samakki mangasum don hluar zel ti dom na turin Samakki ya radio zungzam kalu be pui an thak don Witwatersrand University le International Atomic Energy Agency tangdonin Rasato project ming wa khovela Samakki mangasum don wanga Samakkiam zel ven atan Kol mga olsam taka mu thei tur Samakki radio zungzam kalu chu tuang taka samak somhlia en chen ani nuwa zawzo ka kalpui turin be pui thak ani don Rasato project Chief Scientific Officer James Larkin chuan zirchiana hian atak ang taka siam Samakki lema radio zungzam kalu chu bungro phur long lian chunga po olsam takin khol mangin mu thei ani ba ka thlo theina po radiation detector in alo mu chwa nga zel thei dona wangin Samakki mangasum dong te tan har sana lian tak ani don ti asoya enchin atan samak thisen sample la he radio zungzam hi kaluni in samak taksa in a hodon lo ti fin fi ani nuwa samak somhnia enchin le ania samakin har sanna antok lo ti fin fi ani nuwa samak tan a him to ka ngai ani thu soi International Union for Conservation of Nature chinchia danin kumsomni chungin khovel puma samak nuwa nga vel anga chu chu singni sang sari vela atla niam to nia soini a South Africa hian samak sing kha sang ru vel mek anga chut ni in Samakki mangasum dona wang hian kumtin samak zanga vel an thiji anga chut ani a Raisoto project noya hian kumruk liam te chung khan US dollar nuai ni sing kwa sengin Samakkiam zel vena tur hian enchin le zirchiana kalpui alo ni to ani Afghanistan tual chung din hun zirchian a Taliban in kumli chung Afghanistan an kai shwai chungin meichia te dikna chanvo ra be na alwar hle ti mu chu ani US sarkar bul tuma Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction in Afghanistan tual chung din mun azirchian na report ati chwa tharlam bera kumli liam ta achanga Taliban in Afghanistan an kai shwai chung hian meichia te dikna chanvo chuna satakara be ani thun soya Afghanistan din tharle na US atanga chom dol na an don chu kumsang ni somni pathuma US dollar makta duai sakwa somruk pariat ani lain kumsang ni somni panga ta na ruwa manchu US dollar makta duai zathum somli pani chawani awangin chom dol na ti tlem hian tual chunga dam doin enkol na ele barle ham thana sang sanga meichia te chanvo ati hniam phani inan soi Afghanistan Deputy Minister of Economy Abdul Latif Nazari chuan siga report in Afghanistan tual chung din mun azir chian na achom dol an don tiklem zong malak na chu
he chom dol na in atum ber Afghanistan din thar le na nen a in rem lo hle ti asoya heng chom dol na te Taliban in an put pe anga pun om chu thubel chian dol lo ani awangin na takin an dem ti asoi siga report in kumsang ni pare ata changa Afghanistan in chom dol na andona eruk na le sum chebrel a om ngei ti muchuak ma se hemi ti top turap malak na hala om lova Taliban in sarkar na an chel nu kumsang ni somni pakata changa kumin thlengin US yan Afghanistan chom dol nan US dollar tuk le ding on thum point pariat pathum apeto ani Pakistan na Balochistan helpol in Punjab province at police checkpoint an beina Pakistan police pangan thi ni minatut chwa asiama Punjab province IGP Usman Anwar chuan Punjab province huam chung Rahim Yar Khan khopuya Sheikhani police checkpoint chuninga ni zan khan Balochistan helpol ni somdi velin laipui le grenade manga an be thutna Pakistan police pangan thi ti asoya he in beina hian helpol mi pakhat chuka hlumani thu soin Balochistan helpol te che dan chu doi zep thak ati thu le adem thu asoi Punjab province deputy police officer Irfan Ali Samo kai shwayin heng poi khoi tu te hi chui me kan ni a Irfan Ali Samo chuan he poi khoi na thlen na mun che vel industry dunga kacha region chu pon lammi te tlo po thei lo tur khar ani thu soya Pakistan sarkar chuan nu chui ti chak turin sipai le ral thuam engemaw zat athon lu bel to bokani Kumin April changa June thlenga sarkar na thukten an lo atanga Mizoram Universal Healthcare Scheme atana suman thokhom chu cheng waibel chengan wai somriat panga singthum sangli le somsari panga atling Home Minister Puket Sabdanga Hova Thunei tu te thu kho min kar le thotan ni atanga Inrinni chung kongpui siam pe pui thak tu le naktu ka lir thei tang khang chhuatir vek turen ruwa man an siam National Investigation Agency Court in Chhattisgarh ati luina sa kho in le tir na le mishing manga sumdonga puwanga man Catholic sister pani bel dil na apomsak Pakistan ko pui Karachi US consulate in US sarkar mi le sa te chu Pakistan to azin ri lo tur le Karachi ko pui hotel changka nga thleng ri lo turin asia ti khati chong kha Chanchin Thar kan puan thei te chu hani e